Hichi video a in seidiu hi tijat ta le ngai num ta hi 1982 September date 22 in Alaska gama hin encourage khu khat aumin helai khuwa police mini hi gamlengin aga chil hani agam len amun hlan hi khusunga pat kilometer somthum la nin agam hla in helai muna chiding a hi le lenna chidiham a hi lo le tuikunga chiding a hi aji chu helai gam hi island a hi in akim verzo si tu in avel kul hi hechi police te ni zong hi kungen aga chil hanin gam aleng hlonin amani zong kileding ati hlonin ahung kilena hlona hin tuiniaw khat a hin no pa hlonin helaya hin police khat pa hin keng ko khat amu e his keng ko hi avatna hele asunga hin akyang zong omin akyang hi agungan na hitai police te nin zong helai mun hi crime scene hi the a hi ati hlonin thildang tong khabe loin ada hlan tai amani zong police station aga chi hlonin a department hana report aga bol hane azingin crime scene technician ho zong amon aga hlungun hoita ache owa hi le keng ko le keng bo hi lo in ta sadang dang zong tampi amu un avon ho zong amu uve avon ho a kunin numei a hi kichi te in he theuna hi chule amuna hin tharchang 223 caliber zong amu uve hi che tharchang hi gamleng hon a ha man pen hi ta sa amu hi autopsy result dingin athonun hi che a kunin hi chinu mainu hi thlagu masanga ke thada hi amu theun ama hi thumvei ki ka ba hi autopsy a avdanun von ho a hin tharchang ki kapna a hom amu puvin amo gial dana hi numainu hi sagu kiwa ki sutla a akapli zo uwa von a pi danin agelove chule songkhol ngonga hin scarf khat zong amu un hechi numainu mit kan a ki mang hidingin ginmo a hi haptani zoin autopsy dental record ahung langin helaya hin hichinu hi kumsomni lathum numei amin sri maro hi hedo tawve hichinu hi bal ho a lamji mi hi in ama hi hlasoma sanga aman thu police station a report aneki bola hetai hichinu aman masang hin aloi ho koma seidanin pasal khat hin dollar chengthum api ding chule alim ala dinga aseya hichpa to kimutu dinga hi achi thu aloi ho koma ase hi hezi in police on hichpa hi mithat heading in agingmo ove ehin police on hichpa holdo na ding hi proof zong anei puvin amodinga hi holdo ta hi amhon proof anei sun hi tharchang 223 caliber bo hi a hi heji tharchang akuna mi hin holdo ding ti chu ha sa hi in aji chu gamleng itile atama ma jingin heji tharchang mangjong hi mi tam ta hi police holding in thuchin hol hi a ha hle jingin police ho zong alungdon phanun athu hi new sa phung ve aji chu mi khalani tawin a hin head kha le ti a aphun jing wa hi police on press conference anei na wa hin reporter khanin kumni masanga mi ni aman thu hi tu chunga thilung ki moto hin kisam kai ham tin adongin a hin police kim khain athi ho hi mi chom chin atha dingin aging mo un police kim khat kinin athat hi ki bang dingin aging mo ve aji chu mi thi ki mo na hi amun thakhat a hi athio hi athi naw mun thakhat bo helo in kumni masanga anamang te ni zong hi bar a nalami a hilhonin khat hi kumsomni a hi in khat hi kumsomni la li jowin mazina a hi amani hi bara lami mama a hilhonin aman thu hlon jong hi police station na missing file ani ki pisa hi a hin police ho hin mithat hi a holdo thailo uwa hitya hi athu hi anathip pe pe hi tu chungin zong sri maro lung ahin mokinun ama zong hi police hon evidence a holdo thei povin athat koi hi he povin hitya hi athu hi thip kit jing he tai hiti hin phat achi in kumni achi be kit tai kumni sunga zong hin numei kumdong cha tampi amang jingin ahlang pia mo hi bar a lami ham a hi lawale akizu ho a hi ziuve police hon ginmo thaila anei povin koi a hi amando thei puve a hin police ho hin hichi hi serial killer hi dingin ageng mo tawve phat achi in 1983 June 13 ni a hin thilkhat hi asuk tai hichi jing karma ta hin encourage khu highway a hin posal khai hi karen a thlain helaya hin gara kunin numei ang thlai amu in hichi nu hin taka zong acheng pu in a khona handcuff akikanin gari hi a hin khame aman zong gari a khamai le hechinu hi car songa ahung tolunin imazong asai pu akun cha hi jingin
hichinu hi amel chapang cha a hi gari apan zong ako maviat avale le in a hin koima amu pu in aman zong thildi lo khat he ti a he in gari kham sot lo in a thlai pe tai hichinu hin motera apui ding in a sei in gari he apan zong thildang imacha adong be pu in motera apui lu ne hichinu mai nun zong hin motera a room akila in ama zong room langa thlai pe e moter staff hole mi pi hon thildi lo khat ti a he ve azi chu hichinu hin taka zong a cheng pu in a khona handcuff a ke kanin hizin police so ko taw ve police so zong amuna hung longin hichinu ko ma hin aga chi pe un hichinu hi amela kunin a Kichat dan le alungim dan hi kichi ta in mu the hi police hon adongun chinu min hi Cindy portion a hi ama hi kumsom la segi mi a hi police hon handcuff ala do pu yun ipithum ham tin adong taw ve hichinu mera kunin a Kichat dan kichi ta na ke langin aman zani masa a athil so asai tai zani masa hin encourage khuwa hin ama hi akizu in lampi pamla aume kar kha hi ama langa ahungin hejipa hin nemul anei in sunglass khat akibi e amela kunin mi phamo heding in jong ginmo a hepu in ama hin Cindy hi zan khana ding adei thu ase in car sunga to ding in ase tai Cindy jong hiti hin car sunga to e car kot a kha chat hin hejipa hin Cindy hi handcuff in a hot akam ngalin thala ado in penglo thibia om dingin ase in apumang tai heti hin mungam hata apu in ama ina apui tai basement langa Cindy hi apui lunin basement sunga hin lai zong a hawa pun agaw phulphulin chen khat zong ano me hi chen a hin Cindy hi a henin asusi in adai banga su se chai phanin Cindy hi amut dingin ase in amut hla tingle gamanga aina apui dingin ase e Cindy zong akamin akicha in a hla dingin ase in a hi in hi chepa hin Cindy za zamding lung angai tu ham a hi lawa hi le a yau tama aka zinga hi le a tha dingin agi e hi chepa hin Cindy hi avon zo si asul hap in hiti hin pungkar tampi a henin pungkar tampi zo in Cindy hi alado in chung langa apuin in sung a thil zo si avat sa in salu banga kita ho zong avat sa in gamlen hi anumin gamlen hi katha nom hle zinge tin ase ne hi Cindy hi thilzo si ava sein akara hi in ain hi in thilzo si a helen a thil bor dan ho zong a hindan achanga hindan ho zong abonin Cindy hi sei pi Cindy hin hi chia kunin kazam do lawa hi le kathi teiding hi ti aki hetai japa hin Cindy hi kar songa puilut kinin mun khan a sei pi helai mun hi airport a hi in airport niau cha waleng niau cha khat um hi he japa hin Cindy hi waleng songa ato se in ama hin thar ho ala in athar ho si hi kar songa kunin walenga atha hiti hin garia aga chiji in thar ho ala in walenga hengin hitia abol ka in Cindy hin tu hi phat hi tua hi kazam lawa hi le ka thi teiding hi ti in aman zong thilathi hin la hin ti in walenga kunin achom hla in ahung zam tai ama zong zamna dipen Halloween aumin gammang la a hin mo der zingin a ha na thei chanin azamin a hin na dingin hleikitin aung hlei tai anunga hi chapa hin anung a hin da le ti zong hi hoi ta a he da hi gamang la hi lampi zong lo hi in Cindy hi a hin na di po hi le ti in aung zamin aung hlei na hi le wang phat pi in highway lampi a hin phatai highway a hin aman zong hi chapa hi a holin amut pu in chom khat zo in car aung hlei in aman car zong hamin kara khampet hi apul langa e hin se ucho hitai hi thu Cindy in police hoza ase hin police hozong alungdong hle jingun Cindy mera kunin a Kichat dan ho kichi teina mu un thuta ase hidingin ata sanu ve Cindy hi hospital a puiding ati un a hin Cindy hi anum pu in police hoza hi chipa hi amuna umna lai ding a hi amun hozong hi kichi la ka het theiding a hi ati in police ho hi amuna apui tai hiti hin agachi un Cindy seibangin airport neu khat agamu un helai mona hin wang hi chepa hi anom tapoi police on helai mun hi a check mun wanleng number ho ala un a check pe nun airport security guard khat ahungin police ho za zani masa a thilum dan ho ase zani masa hin hi chi airport nei pa hi ahungin
hi chi airport nei pa hi achalo dan hi kavat na hele thildi lo khat o me ti ka he in hi si in agari number zong kala e ti in agari number ho police a pa police on zong gari number le vanleng number a kunin a check over hi le hi chi pa hi he thai taw ve hi chi pa hi Robert Hansen hi ama hi chi kho ho mama hi in ama hin bakery factory anei in milol heng ta hi police on hi chapa he zo in Cindy hospital apui un azingin police hi Robert Hansen te in aga chiuve police Robert in agal hunu le Robert zong ahung hlung chane Cindy sei tabangin Robert car hi akibang chanin Robert zong amir hi Cindy sei tabang hi Robert hin police ho amu phanin police ho za ipithom ham ka ki thupi theidu ham ti in asein in sunga puilu ne police ho zong in sung agalu no le Cindy sei bangin salu tampi ke ta zong amu ove police hon Robert za azani masa athil hungo asein Robert nin he chinin za na ka loi ho to kapot do e ti in ase na hi police ho za na ta san lawa hi le kapot do khompi ka loi te ni zong na do theo hi ti in a phone number zong a pa police hon in hi a check diwin sein Robert in zong a phalin hi ti hin police hon a checgun a basement nong ho zong a checgun a hin ginmo thading ima cha po in basement langa zong hin ki hen na ho le chain ho ima cha amu pu ve hi phanin police hon zong bor thai nei puwin police station lang akile ki tawve police hon zong Robert loi te ni hi achum chi na kolun ado ova hi le aloi te ni hin hi chinizan a hen Robert to apo do thu aseun aphat ho zong hi ki bang chanin asai hlane hi phanin police ho zong alung donun Robert hin thuta asei hi Cindy zo hi alungbo hin te ti in Cindy kom aga seun adong ke tawve Cindy do kit wa hi le thirzo si hi ata hi tin asein police hon zong thirzo si hi ata hi het na dinga hi lie detectora ites diu ham thuta na se hi le tin aseun helaya hin Cindy wang anum tapoi Cindy hi pizia anum laham tiwa anki hepu in ahin police on hi chakunin Cindy to se hi ata san tapu ve Cindy in zong police on athu se hi ata san poi ti het phain aman zong ka khu da hlan apot do tai hi chakunin akiasi ololin athip kinin hiti hin pharachi in thlathum achi do kitai September date 2 ni in Anchorage khogara hi island a hin min na atongin natong ho hin hitia hi na ato penun amisinu hin mithilung khat a hin lai do kini hichi alai do na komu hi masanga mithilung thum amu naw chu a hi iphanin na tong honjong police ho kolin police honjong amun ho hoi ta che over hi le thalchang 223 caliber amu ki ove autopsia ata sa hi a che over hi le Numei a hi he hi kinin ama hi thala ki kapli mama a hi hoi ta a holova hi le ama hi kumsom na sigi mi amin pola golding a hi amazong hi bara lami a hi in Anchorage khwa aman thu hi thlanga masanga report ani ke bol a hi tai police hon hitia helai muna mithi ki mu ho hi in amang ho a hi in hoi ta vat over hi le thala ki kapli chi a hi in a thal changjong akibang su ke in amun zong hi area khat a hi hoi tai namu un hi cha kunin mi that hi mi khat baw a hi ti a he un police on hi chi serial killer hi ginmo the nei puvin masanga ani ginmo o Robert mama hi a hi in a hin Robert a kunin evidence ma amu puvin aloi tenin ma apo do thu ho le ani dan ho ki banga a sei in agaman thai puvin hi zin ama honjong FBI agent profiler zone zo class hi agoi tawve FBI zone in zong hoita in athu hi a kholin case ho hi hoita avatna hi le hi cha kunin ama hen a he thei hi jipa hi kumsomli ho vial mi hi ding a hi in ama hi milhami mai hi ding asumle pai hor na amilo hleng ta hi ding min zong a het ta mi a hi in gamleng thanu mi ta zong hi ding chule a hamdan hi o thim ding a hi tin a sein athu sei hi police on a khur wa hi le Robert Hansen to hin akibang chanen hi aji chu Robert hin bakery a hongin bakery dukan langa hin milo hleng ta hi in ama hi kumsomli mi ver a hi kidin gamlen jong thanu mi ta hi ti hi police on a het theu hi kodin zong avat kina hi le FBI zone to say ho hi masanga zong a sei di tampi ana umzi in FBI ho hi Robert in check thading in permission apitai FBI ho zong Robert in check ding in agachi tawve masanga chu imacha check do lo hi win a hin tu chunga hin wang thil neu a hin mo tawve Robert in a hin
gamlen na map khat amu un hi chi me ma hin mun som thum la sigi zen hi x in akimak e masanga mi li thilong anamu naw muna zong x kitha amu na hi chule in sunga zong hin 223 caliber rifle zong amu un numei be khat zong amu un asunga hin hi khat aume hi chi hi masanga anamang siri maroi hi a hi FBI hon evidence ho hi ala un kar sunga a he nguve hp ni numai khat hi police ko ma ahungin police ko ma asaidanin thlathum masanga zan khana hin robot hi ka jipa ko ma ahungin police ho hin thunan do kha hi le ejeni zana hin robot ho to hin ka homu ve tia pung hi za le ka mu ve ta hin a seiding a hi ti in ka jipa hi zo seiding in ahung zo le ti in a sein a hi chule ejeni zana hin ka jipa to hin zang khom pu ve ti in a hin sei tai ejeni zan hi sindi aman ni hla zan chu a hi hicha kunin police on thir zo se he tawvin evidence ho le hichinu thua kunin robot he ginmo in aman tawve police on robot hi thu do vai le robot in zong im chap nei lo in thir zo se thuta hi tin hin sei tai a hin masanga mili thilong amu naw bawa ki phungding na se e a hin police on robot hi azolovin masanga mili thilong kimmo a hin case ne in adang siwa hin ke phungin lang a hin case charge ka bor be lo diu hi ti in a sei uve hi phanin robot in zong a sei tai ama hin mi za a tha hi zong a heta pu in mi hi atam tha ma jing a hi robot in zong police ho to kinup tu na in paper sign a bolin aman zong masanga thil bol ho sei tai encourage huwa hen zan si le hen karin a hlei in adia numei bara lam ho ham a hi lo le akizu ho hi a ho pizin ama hi professional photographer in aki sei in numai ho hi lim la ding tutele numai ho hin sumtam pp amu dinga hi a sei ji a hi numai ho hi zan khat le khat a ki ho pi a zan khat kil le khat a ki ho pi a hi cha hi abora khat khat chi a hi a tha da na hi robot hin numai ho hi akar sunga lut ding in a sei ji in akar sunga hung to lut uwa ko a kha chat ting le hin robot hin numai ho hi a khut hi hen ka fen atum pin tharin ado in apumang ji e akar sunga hi handcuff akoya langkhat hi kar to ki kilbe langkhat hi onga numai ho hi ahung lut ting le langkhat pa hi a hot no hi a hen ji a hi robot hin numai ho hi aina apui ji in basement nui langa hin chen in a hen ji in adai dan to in kichep nan anei ji in chule ain ho hi hoita in avat sa ji in salu ho jong hi avat sa in aman jong airport apui in hilai azam do hi sindi bo hi midang ho hi azam do thai povin amo ho hi van lenga apuji in encourage huwa kun gamthla kilometer somthum lania hin apulu ji in helai gama hi in neu khat ane hi in numai ho hi helai mon apuji e helai mon hi isema bongwa van lengham a hi lawa le kungbawa mi chi a hi in atuti lo le mi mo chi pu in achi ho hi athang pi a gamleng mi bo hi robot hin hi chinumai ho hi kichipna anei zo tingle ata sau hi sagu kiwin asul haji in ami no hi akan pi in a hot ovang handcuff in atum pin azam diwin a sei jiwe numai ho jong akichal he jiwin azam movin a hin diwin zam tin azam jiwin a hin ami no ki kan hi in a hot no handcuffa ke kan ma a he kit ji in khu am povin a ke pal hu jiwin abang thingphunga ki tar khan sunga ki tar kha jiwin a hin na diu phatle ti in azam jiwe robot wang alungim poi aji chu ama hin numai ho hi tabang zam jong le koima lo hi in a hin na ding pu in chele namun hi island hi zia twin kula azam do a hi jong le tuya khilut ding the tho ding a hi tia hi robot hi lungkim lo hi numai ho azam sa in ama nom ta inomin chom khat zo le athara ki la in gamliang bangin hi cha azam sa numai ho hi alcohol ji abang hi amo ting le akimu mo sa in aki share ji in azam sa in abang hi agachi in chemen aga sun ji in atisan vat hwa kunin alcohol ki ji e hitia hi numai hoi kam sa banga ki chipna nei a ama hin alcohol ji a hi hiti numai ho jong a hin na ding in azamun a hin amoding a hi hin na ding imacha lo hi tai hiti numai hoi pungkar zaram khat azam sa ji in adal de ting le hin aman numai ho hi akapli ji in akapli zo ting le avon hoi a pi in hen cafe asul ha pi in helai mona hi avui ji a hi robot hoi ta athu ho akiphun do cha in ko na athu hi sei no min ko nin robot hi damsunga sum kurtang dingin athu atan tai
police on robot he ami tha naman apui un ami tha ho hi alai do ove helaya hin mi get lung hi alai do be un a hi adang wang amu ve aji chu akim khat hi amuna seya hi le alai wangun alung amu povin robot in zong ami tha atam to aso ta ja a hei mir zong hintin gamsan zong anani do zong hi mai the hi in a hi lowa hi le sei zong a sei do num lo hi mai the hi a hin ami ma akimudan hin mun som thum la segi hi ex kita hi in mi som thum la segi atha jinga hi kin cha la hi hiti hin police on hoita holwa hi le case a khordo thewa hi mi som la segi ba hi in adang siwang a khordo puve hiti hin robot hi zera akoi un 2014 in robot hi a hin khu abai tai ama hi zer songa a koina a athisa a mu a hi ole video hi chan hi tai